Shubor nagaslem jong unongsan hima. Upa aina manix hakasngi palay. Ula shimti kumus bapura jong ke hima melim. Ya upa ainam lapen skem kumus bapura lingba kasanat ya kabalawan ban IT do CEM ke KHADC uba Tito Starwell Khan haga jingelang bala pendong hapo ke Dorbar Hall jong ke office ke hima melim. Hagani gasngi lawan ban sakhilang digi executive members ke KHADC bakintup ya uba Jambor War kong Magdalene S. Maulong ba rangken sai karbuki lembat ka jingedon lang bakrao ka hima melim ki bahayeng hasem upa aina manix bat kiway. Melaju keren hati puan di balalai tu puan badang long siem tu kenyi jonga pen mau ya kapua barang sinti menteri haluki tak kapua hakum gani kapua ngiyo yang menteri bakna tam tharai hati sini kipua di bandang wan ngi soyo yo siem badang kena tam te gani sini kanong ru sini sa jikan ma patang la patang ngin yatre rengkat bapi habadan kanu kakia kasan ngemdei banyak tau Yemede banyawa, yemede banyak peni, lenti, ya kayak lenti ke bawah hatam, baru penginya tray rengkat ke district council, benem ya ilat, ben apa dan kedua jingge, ngin HP dan lang bentar, iwe. Di nak kalian jongan, nganom simnya kapua, ngai kubli kapang yang piparo, kalau ya dan lang ni ka, nau pasni, ai kubli try kerat, nongbu nong tahun, ai pi kemet kapat kapasat kaplat. Boleh nak kui pibaro, boleh sibur, boleh sijamu. Dan IT yang di kesana, kung kacing penskem, ya kacing long sim berkurang, jom tiba ainam manik si. Subhanallah. Nga ainam manik si, nga pediak mat menjur. Ya kini ke kam siem jong ke hima melim kumbala pen kamti kat kum kita kendon labo mentar sini kaba kendai jere jong gunai lebe aku apply Kumpa kreatif kakam apa ke hima melim daki bon senam tolong kebayaan dekat kendung. Ngimla pandan ini. Bila dulu kicingja, tiba snosi, bila dulu kicingja, tiba penjak burung, tiba penhiar kerdan, ya ke burung, jom kini ke lima. Tenang tak kadau, nak kalian cumi ke estate committee. Nadu kasih ke bangi syimpi yang kau. Banyalam po district council katong kajungi kalong ba kumno bangi peniat LP yang lima ibadon apo pun usam jom ke district council kajungi namar ba tipatan teng bila du ya kajungi syania hangi ke district council namar ba teng namla kanda kentho ini bangila pelong kun siakai bangila pelong kamkai ila pelong ngapenhiar kerdan ya kanika ikhtiar ya kanika bol kebangi yo lembah dari kisah jom kali India ya kebahadu mentah lembah kajing yo kajungi kasik schedule bahadu mentah midang itu ya kabor jom ki hima ki klenong sensya ki rambak snong ki sorda hagani gari kajungi baladam de lembah kani gari ki sensya ka bangingi yo terpa ngatharai kata gani ke ikhtiar gani gari ki gadustul ka bangina yo kelala pandu pandang tiga jingdon juga district council Barabua kalau pan penek pensang
padang penklaim yang kini kesensian kadar kawangi kumukun kasih karangi kan kata kini kejing tu henry teng-teng tidak kipor kawangi i penban kipen telon penban kipendu ya kejing sianya jenata kadau nak liang kini ke ST committee nado wangi simpi ketau hamtam hapo kejingan jong IM juni Pak Jambor, Pak Pek, Ilaka Administration, Ilala, yang akan penbaik di babun kihima, babun di serdarship, lani ilakan, pakai dia ada rupong kepada.